Apo po, ayat ti pa nagbubuyak katagitig sangpat nga text message. Apo, ket adan, tandani la. Ngam, apo haan nga umno. Ayan. Dagiti song batyo, apo, out of, manotisi mong bat. 55, text 56, nakadon pa sangpat. Actually, says here, biag dito yung away, kunada, biag ti away, ay kate ko na po iti paulo na medyo naunag tano hangkay ngagpapada. Ta very simple the song. Kundi dit ken koryat ken pilat kung kunata ditoy away koryat ken pilat biag di away awan nga talaga. Awan. Awan na po ti awan iti nangabag natal na biag jay away kung kuna nata sayang gusen awan banbanta brown out kuna naman ni Odessa brown out kuna na awan Nagbuat nga Ilocano, wala na dito. Yan, talaga nga medyo naunag apo DJ paulo na. Samiweng ti away abo. Okay, unluckily awan. Okay, one more time. Mang tatapay ti may isang chance, balong. Buraaman amin So, amin nga nangaganyo nga imbaga kasungbat apo awan di jay. Isong hanyol ulitin nga isend di jay. Ta agpanunod kayo ti sa bali nga title na ata awanin na po na ikat aminin the jay answers yo and the greetings ikatan. Sa ulitin mi apo. At ikabsak ko magan answer habang nagbiyabiyahe da papanditoy. Sa ulitin nasimbeng aturog kung okay, medyo naunag. At ito apo, hami mabaling nga sukatan. At ito as you can see the Facebook Live. So, awan, di jay linabag na amin nga title na. So, adalang basit na sagit na jay lyrics na. So, once again, with your name, age, address, dito lang po official text line 0915-071-3686. Patasin nyo man na po nga pugtuan dito datlag asonata. Ang arot. Agariti kundi dit kuriyat ken pilat kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Agariti kundi dit kuriyat ken pilat umno na dengdengget ingat makaturugat luada at baryo nagsempat panunot ko awan tinatagarino di taul ti as-aso awan na ariwawa makinaken tambutso nagulimek rabii naglimbong titurog ko tagariti kundi dit kuriyat ken pilat kasta dito'y away ayan yan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat umno na dengdengget ingat makaturugat nulaket nagaget ay awan agbisin narway abang bangkag ada pa nagsangbat kansyon ti brown out agduduma ading wentin kamataraken ingat lumakayak dituya kun agtaeng tagariti kundi dit kuriyat ken pilat kasta dito'y away ayan yan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat umno na dengdenggek ingat makaturugat
Tagariti kundidit kuriat ken pilat. Kasta dito'y awaway, ayan yan na nagmayat. Tagariti kundidit kuriat ken pilat. Umno na dengdenggek, ingat makaturugak. Nulaket nagaget ay awan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading wentin kamataraken. Ingat lumakayak dituya kun agtaeng. Tagariti kundidit kuriat ken pilat. Kasta dito'y awaway, ayan yan na nagmayat. Tagariti kundidit kuriat ken pilat. Umno na dengdenggek, ingat makaturugak. Mang tatapay isang apulo nga segundo. Barbaring na dati makaala di exact word nga binuperukim ni. Okay, awan nga talaga. Umno, kuna naman, umno nga away. Naulimot nga away, sungbat ko, away. Okay, from the top. Manalon, biyag ti away kuman, talinaay, taga-away, kundidit ken kuryat, naulimot nga aglawlaw. Awan nga talaga. Sonata ti manalon ko na ba dito. Ngam awan na po ti talaga nga nakaala di exact word na ngam we have to be considerate. Dati nakita mi apo nga simbungbat ngam iti English di may isang letra na. Adi may isang sa una. Kaya dito'y apo kat Ilocano amin. Ngam kaputa awan ti nakasungbat. Pagbigyan tayo ijay. Pagbigyan tayo iso na apo. Actually, duwada nga simbungbat ngam atay imun una. I-consider me the first one awanin nga talaga niya. So i-cut off tan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 awanin awantan pwede ka magkataga-taga Problema agar da yung pasakot ko nga dalig. Daman ka no tiro pakinan. Ay kasukatan da dyan. Baka baga garod nga tadan na dading ko. May wala nyo resibon ko nagtaypan nyo ipasukatan ko na. Okay. When ama din sa dyan. Namindo nga dati air packet na datan. Okay, awan nga talaga apo bangkag tarakan di away. Ayan nga nakita tatay nga mabang mga kwa. Asudag. Ayan at dahito yan apo ti kaasigan nga amin nga answer ta masapol nga i-dispose data nga electric fanan. Nagswerte mga ito yan. Ayan. Talaga nagswerte. Napegnan kaya nga mga bag. Napegnan kaya ng mga bag. Okay. So, lukatan nga muna na apo. Dahito'y answer nga insurat mi dito papel. Ayan. As you can see on the screen, lukatan mi na apo ti paulo na. Aba. Duwaya ti away ko na. Duwaya ti away. And iti English na apo di duwaya is lalabay ti away. Aji apo ti insongbat na
lalabay ti away ko na. Siguro madin amo ti Ilocano na dayjay. So agpada ti title na, kaya lang in English na tamadi na nga mai-express ti Ilocano. Iso nga adda dayto nga programa mi apo tabarbaring laeng no mapalawa tayo iti literatura Ilocano babaen ti sonata ni Ayat Canbiag. Ngaron, ati apo ti kaasigan iti answer. And adda ka padpada na nga imanser nga maato imun natin te kante ti Gondaway as Kahit mo early patawagan tata. 2:36 p.m. Lalabay ti Rabi. Kung nana ni Lalabay ti Rabi. Ti away. No sigakat taga-planas tapos kasi ti answer mo. Lalabay ti away kirabi ti song ba na. Ngam. Agor ka takitan ta ti lalabay ti away nga sa bali. Ay. Ato sa bali iso ti Ano nakita. Agor ka kitan ta. Dandani lang isuna. Kung ano ison. Ada ti sa bali nga simong bata. Sa bali magayam, piman. Agor ka. Ayan na day Jayan ayan. Yun ata yung pangalawan na nag-answer. When lalabay ti away ko na kita man. Doon sa pinakataas yun. Kung nariga ngamin apo nga talaga mo ti tiliw. Apa yung may mga laresibon? Ay natin di lalabay ti Dyan away ko na. Atay, lalabay ti away. Tinangakakuan. Ayun na yung may agala ti resibon. Amutin. Lalabay ti Rabi imo ti sungba ni kaopisina am nga ni Jingjing Galiom. Lalabay ti Rabi. Dandali laeng. So, mas as asidag dati lalabay ti away. Ayan. Apo, ipakita mi dito screen. So, our winner for 1 unit electric fan is from Rizaluna Cordon, Isabela. Lalabay ti away. 32 years old, Agrifina Josue. Ayan, so, isulaan ti kasi ganta, masapul mi nga i-dispose about ito electric fan. Tasabalin to manin next week. Ayan. So, katakiti iso amin na po nga si Mali. Thank you so much for joining and until next week. Same time po, same place. Ito lang po kasamitan ng radio station Tintay Cagayan Valley 97.7 Sur Radio Santiago City Nagsam 8. Balong itid mo ti resibo ti tabalis basit itid mo ti mauting nga sunata ta. Patay pa lang nga madi makatal na dating ubing amuyo dito no da problema na talaga nga di na pulos nga ingana din na malpas. Pinanawan ako. Okay, kumansyo naklata nga po para kata kayo amin. May katuloy balong nawari lang na ibdukan. Ayan, ano mati nga talaga. Talagang nga tama na. Dalik. Daulit kasi na. Oh, Air pocket na. Air pocket na. It happened in old Oklahoma. One night in the beautiful moon, love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling. My darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday.
Ken ko lang apong ay palawag no apay nga duaya iti paulo na because dagita apo uni iti kuryat kung kundidit kada pilat iso ti mang paturog kada tayo iti rabiin o kasta nga nasip nga iti rabiin. So I call that lalabay when no duaya ti rabiin. And old Oklahoma, duaya ti away. one night neath the beautiful moon, love blossomed and old Oklahoma, two hearts were beating in tune. Love faded away with the time and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Okay, balong itit mo di mauding set iti messages. One. Nag-answer mo aja Belinda Ortiz kuna naliday nga ayat. Tapos nanti Charity, thank you June and Jem for singing my favorite song, I Love You. Kuna nanti Charity siya Lianas. Yeah. Nice song mga idol from Neriza Ferrer. Agsalan Tegabalayan kuna ni Jeb Baloloy. Hello pa mga idol, paragas nga po yung Dance with My Father English version. Thanks from Italy, from Rebecca Del Rosario. Tapos ka naman NT Edna Elmer. Nagpintas, makapaturog, takan tayo. Una naman. Po, das swerte na dagito nga nangabak. Kuna na ni, sir, umay minto alaan, di balayo, di electric fanen. Nanay ko, tayo nangabak, ti electric fan last Sunday. Thank you so much, kuna na. Apay nagragin. When? So, dahito lang ulitik apo, iti tip, kada kayo apo aming nga pumupugto. Alaan nyo, di pinaka naunag nga mensahe na iti sunata, di yo apo nga makita iti title nga. Tatalagamot nga pampanunutot nga nalaing data no siyak dagar aramid. So when you say lalabay, when no duaya nga talaga jay awang pumati mga bakngam kaputa kaya mimutong nga i-dispose in consider me dayto yan. So next time lalabay sa English word kat. So duaya ti Ilocano na bilang man maus-usar tumanen. So, duaya iti away. Di ka di balong? What? Nagsayaat. So, yawit ang ayawit electric fan ulit. Di dyan ang tubalay nga alainin. Okay? Kaya nga rod, ititminti mo din nga sonata mi. Kaya this is been your manong June together with John Mark Pastor. Ayan, para iti may sama na po nga episode. Kaya into no next Sunday, sa balin tumalin na po nga prizes ting kami sagot ka na kayo. Courtesy of our generous sponsors ang harod. Sumala tayo amin. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city. That is none from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, and from the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. And now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more.
Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan shore, famous with sugar, coconut and corn. Ay, Cebu, Mactan, Mandawi. Ay, Bohol, Samar, Leyte. Ay, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, and Siquijor, Dumaguete. And now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the three provinces of Davao. Davao, Sol Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Solo, Tawi. Ay, Philippines has a great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Talagang Ililiwag mo lang datang sa kinakang mo yung talig mo. Supay Kasok-sokat. Daman air pocket na. Damo di resibo masok talaga. Makiapa ka pa yan. Siya ba? Emoy ko binisita, ikaw di subot na. Nang itlog sinuwa, maan siya. Nubiyong yumaan mo, magpakada kayo. Tapnong maagaman nyo, sa doon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawaan, borboron ko.
sisiwit ko, o sisiwit ko, Basta lang dapat ito. nulumawaan, Bakit madig ka raw, Joro? burburon ko, sumurag, noog gumanyo, tasa ko, dinampa mo. Mas ganda. So once again, thank you for keeping your company for the rest, the last 3 hours. We'll get once again next week, mananapo. Mm-mm. Bye-bye.